Zaštita geografskog porijekla proizvoda veoma je bitna kako za proizvođače, tako i za lokalne zajednice. Znaju to najbolje proizvođači bamije sa područja Brčkog. Oni će, kažu, imati mogućnost da dobiju i veće posticaje, a bit će to i dobar put da se proizvodnja unaprijedi i omasovi, što će se pozitivno odraziti i na poboljšanje turističke i gastroponude tog kraja. Na području distrikta trenutno se proizvodnjom bamije bavi oko 30 poljoprivrednih proizvođača. Mi smo prvi korak, zahvaljujući opet Agenciji za bezbednost hrane, napravili. Znači, sljedeći korak je Evropska unija, Brisel, gdje nas čeka isto aplikacije koje smo mi u već velikom broju uradili u Bosni i Hercegovini. Znači, bit ćemo prepoznati i ućemo u kategoriju i francuske vina i talijanske sereva, kada jesmo najmlađi, ali smo u toj kategoriji gdje će pozornost biti Evropi i svijeta. Radionica koja je za cilj imala edukaciju proizvođača o načinu i prednostima zaštite geografskog porijekla dobro je došla i majevičkim pčelarima. Zahvaljujući blagodetima planina na kojoj su stacionirali svoje pčelinjake, imaju, kažu, proizvod vrhunskog kvaliteta koji je s ponosom dobio oznaku geografskog porijekla. Uvodi se novi standard, stvara se povjerenje kod kupaca, naravno, jer ove proizvode će sve da kontroliše Agencija za sigurnost hrane, Organic System Control iz Subotice i mi sa našom internom kontrolom. Dakle, po prvi put u Bosni i Hercegovini mi imamo brendirani med u koji kupci neće imati nikakvu sumnju. Nijedan put do cilja nije bio lak, pa tako nije ni ovaj. Međutim, domaći proizvođači uz jaku volju nisu odustali, znajući da imaju proizvode koji zadovoljavaju i najzahtjevnije standarde, a koji su prepoznatljivi i svojstveni krajevima iz kojih dolaze. Postupak je bio mukotrpan, trajao je duže od 2 godine, ali evo mi smo dodatnim naporima uspjeli da sve to završimo na vrijeme i evo, danas smo, tako reći, na kraju ovog projekta. Danas su sva plaćanja izvršena i danas slobodno možemo reći da imamo prvi brendirani med Bosne i Hercegovine. Da nije bilo podrške Evropske unije, ne bi bilo ni ovog brenda. Dakle, velika je podrška, mi se zahvaljujemo Evropskoj uniji i nadamo se da ćemo nastaviti saradnju jer smo već razgovarali. Ima još proizvoda sa prostora Majevice koji mogu da se brendiraju, koji zaslužuju da se brendiraju i mislim da ćemo nastaviti u tom pravcu. U sertifikacionoj kući Organic Control System kažu da je u procesu ključna specifikacija koju odobrava Agencija za bezbjednost hrane, a zatim se pristupa planu kontrole. Tačno se odrede koje su to kritične tačke u proizvodnji i po osnovu tog se radi takozvani izvještaj ili check lista gdje se kod proizvođača kontrolišu te kritične tačke i na osnovu izvještaja donosi se odluka o certifikaciji. Te kritične tačke može biti određena tehnologija proizvodnje, geografsko područje, vreme setve, vreme žetve, odnosno berbe, način čuvanja proizvoda, senzorne analize također, kao i laboratorijske analize, ukoliko je specifikacija baš specificirala osobenost proizvoda u smislu određenog hemijskog sastava. Mogu vam reći da su proizvođači zaista spremni i zaista su predati ovom poslu. Tim više što mislim da Bosna i Hercegovina nema poljoprivredu koja može da proizvodi velike količine koje su za svetsko tržište, evropsko tržište i tako dalje, nego baš premium proizvode, dakle proizvode sa oznakama geografskog porijekla koje mogu naći put na tržištu ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mislim i u okolnim zemljama, naravno i Evropska unija. To je dobar primjer i livanjski sir ili evo ove godine smo sertifikovali bamiju iz Brčkog distrikta, zatim majevički med i to su odlični proizvodi gdje će sigurno naći put na tržište. U ovoj godini napravljen je značajan iskorak kada je o zaštiti geografskog porijekla riječ, kažu u Agenciji za bezbjednost hrane. Tako da sada imamo ukupno 20 zaštićenih proizvoda, od toga 11 oznakom geografskog porijekla, 6 oznakom porijekla i 3 proizvoda garantovano tradicionalnog specijaliteta. Tako da možemo da kažemo da je zainteresovanost dobra. Ima nekih proizvođača koji pripremaju svoje proizvode i tako dalje. Ovo je jedan prilično složen proces, tako da u pripremi se oduzme i ona je najvažnija dosta vremena. Bosna i Hercegovina ima takav geografski položaj, znači takve klime, zemljište i to da ima stvarno svaki region prepoznatljive proizvode i znači da li to mediteranske u dijelu Hercegovine, kontinentalne, brdsko-planinske i mislim da to treba da iskoristimo tu prednost, a to su uglavnom proizvodi
Premium proizvodi i proizvođači koji su i do sada to radili u par generacija, samo na neki način da ih bolje prezentujemo i da bi oni nastavili dalje to raditi, znači da bi nastavili i njihove porodice da imaju veću korist od te proizvodnje. Brendiranjem nekog proizvoda postiže se njegova veća potražnja, samim tim i bolja prodaja. Takav proizvod spada u višu cjenovnu kategoriju jer sadrži dodatnu vrijednost. Benefit je probijanje na tržištu, dakle lakši pristup tržištu, prepoznatljivost proizvoda i lakša komunikacija sa kupcem. Mislim da kupci u svakom slučaju će se pre opredeliti za majevički med nego uvozni med sa bilo kojeg drugog tržišta. Brendirani proizvodi okupljaju proizvođače, zadržavaju život i rad na selu, a svemu kumuje prepoznatljivi plod rada uz odličan plasman proizvoda na tržištu. Primjer jedne takve priče je i proizvodnja tradicionalnog sira Zarca na Majevici. Svakako jedan fin primjer, to je jedan karakteristični dimljeni sir. Njega su radili prije proizvođača, ali nekako sada su uspjeli i preko ovoga kada se udružili da oni standardizuju proizvodnju. Znači da svi proizvode na približno isti način, jer kupac, kao što i svi znamo, želi da ima ujednačen proizvod, znači da se ne mijenja od lota do lota i oni su jedan primjer da njihov stvarno plasman, oni imaju problem sa količinama, a sa plasmanom nimalo. Potrošači u zemlji, posebno u inostranstvu, sve više cijene proizvode koji imaju oznaku geografskog porijekla. Riječ je o oznakama iza kojih stoje međunarodni sporazumi i jedinstveni nacionalni zakoni.